Assalamu alaikum usta. Şariatta atan aytkanın kıl deydi. Bирок ben kılbayım. Sebebi menin atam жаштыгымда içet bolçu, azır dele içet biraz. Meni жаштыгымда araka jumşayt ele. Meni namaz okup jakşı iş kıl dep aytkandı. Meni namaz okup jakşı iş kıl dep aytkanda kılmakmın deydi. Şariatta ayalыңды досуңа да көрсөтпө деп айткансыз. Atam har kimdi alıp gelip arak içet üydü. Meni Moskvadan çakırdı üylön dep. Kelsem üylөнгөнгө şart yok. Egerde üylönsöm menin ayalım içkenlerge kızmat kılavı. Men şart koydum atama. Kaçan içkenine toktaştasanız üylönöm dedim. Oşogo Moskvaga barıp işteyin dese meni jönötpöy koydu. Kelsem uyga kaytıp gelip dep ayttı atam. Men bolgonun aytıp saldım mınday dep. Bolgon mal mülktü, maşina jana çoң uydu satıp bir tuğandarına taratıp mınday dep. Bolgon mal mülktü, maşina jana çoң uydu satıp bir tuğandarına taratıp salgan. Özübüzgө 2 bölmölүү uy kaldı, şartı jok degençe çıkıp kettim üydön. Öz 18 yaşında majburlap jönötkön dagı maňa üylön deşet. Azı yaşım 27'de. Üylөнгөнгө aytıp ketkende ele şart yok. Men atam menen uruşup çıkıp kettim. Emne kılarımdı bilbey kaldım. Жооп berip koyuşuңuzdu suranam deydi. Öte oluptu sura. Birinci mesele ata ene tandalbaydı. Ata ene al musulman bu kapır ve arak içe ve arak içpey ve ayırması yok. Al ata ene makamından düşpeydi. Ata ene dini başka olsun. Fasık olsun. Akmak bu atene oydan kalat Allah urmattalığa tiyiş. Atene araka barbaysın. Bирок aga jaman söz aytpayсың. Egerde sen 27'ge çıkıp kalgan bolsoň anda özüň karşılay turgan kvartirada жашай turgan boldun. Сөзсүз ataň uynap bar şart emes. Ayakka batpayt deleken. Anan аны kaldırıp kızmat kıldırıp arak içkende arak kuydurup koy özüň Moskvada emne kılasың sen? Oşoň üçin üylön dagı oşol sen üyüň ateneňi çıkır jaşady. Al sen üyüň bolup da öýde senin biligiň jüret, arak içilip oşol jerde oşonda gelin kızmat kılsın. Oşoň üçin sen birinçi öçürüt бүгүn saattan çıkıp alıp turup kuptandan keyin ataňa geçirim süra. Ata it boldum, kuş boldum, aytar akmak boldum, yen meni geçirip koy, men sana jaman süylep aldım, ata dep aytkynyň sen. Antkeni sen dagı erteň ata bolasyň, sen dagı biröөнүn atası bolasyň. Oşoň üçin birinciden geçirim süra. Ekinciden 27'ge çıkıp kalıpsın kançaga çeyin bara yerge tiyesin, mine üylönüş gerek. 27'ge çıkkan degen bul urmatly bir tuğanım barıp olturup anan keyin aligi şam öçüp karady. Oşentde oturup üylönbey. Oşoň üçin emne tezerek üylönüş gerek. Anan üylөнгöndө alып geliş şart emes, bir alып gelip kayra özüňden alып get dagı özüň kvartira alıp üy alış şart emes misal üçin. O şerge jaşap andan keyin ateneňi çıkırıp gelip kızmat kılgandy üret. Alarga dua kıl. Al jaş ubagында jaman boldu. Antkeni sen tapkan şartты al görgön jok. Sen Moskvага bardın, tiyaka bardın, buyaka bardın, telefonun bar kıyın bolup Moskvadan işte YouTube'dan görüp, ajekeni görüp, meni görüp, anı görüp, bunu görüp, namazga gelip, meşke gelip oturup kaldın sen. Aganda şart bolgon jok. Al tuğulganda ulatabız Lenin jaştın bergen tilegin dırdap çıkan boçu. Anda meçit jok boçu. Ana oşo Lenin dırdap kaldı al degen. Anan tursele Stalin, narak barsa Brejnev, biyakkas Andropov degen turat ele. Anan nege jamandaysın sen? Oşodan tuğulgan, apan toprağa ona tuğgan jok sen. Oşoň üçin aga sen jakşylyk kıl, dua kıl inşallah. Dawatka çıgarın hareket kılsaň bardygy jakşy bolur. Kançalagan partork bolup iştep Hudaý jok degenler dawatka çıkıp gelip adamlara kızmat kılıp atkandar. Oşoň üçin sen ataň akmak bolsa, anan akmak bolba sen. Jamandan jan, jakşydan möön degen uşul. Oşoň üçin ataňa kızmat kıl, any dinge tart inşallah Hudaý talam sana jakşylyk beret. Ata almaştırılbaydı. Atam mas bolup apamı köp urat. Apama katуу aytsak, atama katуу aytsak bolobу deyt. Jok, urganda toskula. Ataňar apaňar durup atkanda çökap barıp muştumga özüňөр toskula. Ataňara kol götörбөгүlө. Ataň apaň urup atkanda oşo bokuska sen bar bişen bolup ber, halas. Katуу aytpa, sen urursun çarçagança. Apaň urdurba oşo. Dua kıl, katуу aytpa ataň o. Karıganda atasın, erkek enesin kızı bagat degen tuğrabı deyt. Bardığın ele baldar baga beret, anan bирок em atası karıp atasına averetin erkek balası karayt, enesine averetin kızı karayt degen söz da. Egerde gelin jakşı bolsa gelin de ele karay beret, güye bola da ele karay beret. Aytor oşol ıngan jarşa bolat degen mesele bolgonu. Em atasına averetin gelin kantıp karayt ele, apasına averetin güye bola kantıp karayt ele. Ayal kişi karagan jakşırak degen gana maksat aytılıngan söz bolsa gerek urmatly ujaranım. Атабыз бизди кичинебизде карабай койгон, азыр катташса болобу? Катташы керек болот. Атасы жинди болсо бала да жинди болуш керекпи? Ошон үчүн атасы жаман болсо баласы барып катташы керек.
ошон үчүн дин үйрөнүп атабыз. Ошого динди үйрөнүп мусулман болуп атабыз. Катташ керек барып. Ата-эненин уруксаты жок даватка чыккан, дават кабыл болбойт деп коюшат, ушул үчүнбү? Эгерде бала балагатка жете элек болуп, ата-энесинин колунда карамагында болсо, ал эми чоң жигит өзү каалаганын кылат, өзү билет, өтүгүн төргүлөт. Арак ичкен адам эртеси мечитке келип намаз окуса болобу дейт. Болот. Бүгүн исе бүгүн келсин. Бирок арагын жити келбесин. Анткени адамдар жийиркенген жыттан периштелер жийиркенет. Ал эми сигарет чеккен адамдар намазга мечитке этият болуп келиш керек. Анткени жыт жаман да, аллерик адамдар болот ошон үчүн. Ана сен арак ичип алдың, келбе деп кубалаган менен болбойт. Европада бир араб барып бузулуп кеттир. Жана көргөн курусун деген бар да. Аялдардын баары жок, магазинде арак жок. Европага барса бардыгы жылаңач экен, бардыгы астында экен. Оң жакка барсаң, сол жакка барсаң бүт бар даяр экен. Кичине эле акча берсең, кыздар деле, үйлөр деле бар келе берет экен аякта. Анан бузулуп кеттир. Анан бир күн отурса эле, барда отурса бир сакалчан бирөө кирип, жатып калыптыр мас болуп, куссуп ит болуп. Анан жетелеп чыгып апарып, жууп, башка алып мечитке алып келиптир. Караса, жакшы арабча билбейт экен. Келмесин өз он жеринен ката айтат экен. Бирок адамдарга жакшылык каалайт экен да. Ошол барып алып келип, мечитке алып келип, ошого дават кылып берген адам себебини мен ушу кайра өзүмө келдим, анан элге динге кызмат кылып жүрөм деп ушундай айтып атат да. Эгерде биз бул арак ичкен экен, мас экен, бул проститутка экен, бул деген коммунист экен, бул деген о тиги эме агахан экен деп аларга барбай кое турган болсок, анда ким аларды чакырат? Ким аларды чакырат? Бирөөлөр бар, бирок адашып калса эле дароо күфүргө ширкке чыгарат дагы, ага мамиле кылбаш керек дейт. Пайгамбар алейхиссалам күнү эрте менен турса, коросуна бир жөөткөн бир үйүн шыпырып, алып келип мусор таштап коёт экен. Анан пайгамбар топтоп алып барып төгөт экен. Бир күн чыкса таптаза. Эмне кемпир болду деп укса ооруп калыптыр. Анан кемпирдин зияратына барса, кемпир айтыптыр, эмне мен өлүп калган, ооруганымды көргөнү келдим десе, жок, мен сизге жардам берейин деп келдим. Күнүгө сиздин кылган ишиңиз жаман иш эле, бирок мен сиздин абалыңыз жакшы экенин билет элем. Анан ооруп калдыңызга, үйүңүзгө бир нерсе керекпи, сүт керекпи, тамак аш керек деп сурап келип, кемпир ошону көрүп жүрөгү жарылып кетейин деди. Ошол себеп турматтуу бир тууганым, эмне пайгамбардын аракети ушундай. Бардык адамга ырайым мээрим болуп жөнөтүлгөн. Кур'ан-ы Каримде Мухаммед пайгамбарды силерге бүтүндө ааламга рахмат кылып жөнөттүм дейт. Рахмат деген бардыгына бир дейт. Ааламда мусулман эме эркек аял капыр деген бардыгы бар. Ошон үчүн адамдарды бөлбөшүбүз керек. Ошолорго биз алардан жогору болуп туруп жакшы мамиле кылышыбыз керек.